Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Prije nepunih mjesec dana s ove govornice upozorila sam na neke od velikih problema s kojima se susreće naš ribarski sektor. Neki od tih problema posebno su pogodili ribare na zapadnoj obali Istre, dok se dio problema odnosi i na ostatak ribarske flote s hrvatske strane Jadrana. Podsjetila sam tada među ostalim na nešto oko čega se u hrvatskoj javnosti svojevremeno podigla poprilično velika prašina, ali onda su se svjetla medijske pažnje ugasila, svi su se nekako povukli i ribari su ponovo ostali sami sa svojim problemima. Riječ je o problemu čiji uzrok leži u neriješenom pitanju razgraničenja sa Slovenijom u Savudrijskoj vali, a zbog čega na adrese istarskih ribara redovito stižu kazne slovenske pomorske policije zbog navodnog protupravnog ribarenja u njihovom moru. Unatoč silnim obećanjima hrvatska diplomacija nije po tom pitanju napravila ništa učinkovito. Mnogi ribari kroz svo ovo vrijeme opterećeni su astronomskim iznosima kazni koje za sada ne plaćaju, ali žive u stalnom strahu hoće li im jednog dana sjesti kakva prisilna naplata, a te silne kazne odvesti ih u bankrot ili u zatvor. Podsjetila sam tada i na dva druga problema koje muče ribarski sektor, prekomjernu populaciju delfina koje čine veliku materijalnu štetu, trgaju mreže i jedu ulovljenu ribu, a u novije vrijeme tu je i neviđena najezda velikih meduza koje praktički onemogućavaju izlov ribe, zbog čega su neki istarski ribari bili prisiljeni obustaviti svoj rad i čekati da ova prirodna nepogoda jednostavno prođe. I onda posljednje u ovom nesretnom nizu stiglo je značajno poskupljenje plavog dizela koje je praktično shrvalo ribare. Problemi i nedaće nažalost ribarski sektor pogađaju sa svih strana. Non te scha de che morte morir, rekli bi naši ribari sa sjeverozapada Istre. U slobodnom prijevodu ne zna čovjek od koje smrti bi umro. I eto, tako nekako se slikovito nažalost može ilustrirati njihova situacija. O tome sam dakle nešto više govorila u jednom od svojih nedavnih saborskih izlaganja apelirajući tada na nadležna ministarstva i Vladu RH da konkretnim mjerama i potezima što prije pomognu i pruže konkretnu učinkovitu podršku hrvatskom ribarskom sektoru koji je bez pretjerivanja na koljenima. U tom pravcu donekle raduje i ohrabruje informacija koju je ovih dana s javnosti podijelilo Ministarstvo poljoprivrede, a koje kaže kako radi pomoći sektoru ribarstva ovo ministarstvo planira nekoliko mjera pomoći u obliku državnih potpora putem nepovratnih sredstava, za što su, najavljuje se, planirana značajna sredstva. Zahtjevi za odobrenje ovih mjera, kažu u ministarstvu, upućeni su na adrese institucija EU, pa se svi nadamo i držimo fige, kako mi u Istri kažemo, da će se s te adrese doći zeleno svjetlo i da će se uistinu konkretno i učinkovito moći ublažiti negativni gospodarski, ali i socijalni učinak na sektor ribarstva. I ovoga ću puta apelirati na Ministarstvo poljoprivrede, ministricu Vučković, premijera Plenkovića i sve oni koji na to mogu utjecati da se posebno založe za pozitivan odgovor iz europskih institucija koji će omogućiti planirane mehanizme pomoći hrvatskom ribarskom sektoru. A onda isto tako molim i da kada dođe do realizacije tih financijskih potpora pojednostave njihovo korištenje, da ne opterete ribare s nepotrebnom administracijom i birokracijom, da ih ne napadaju s beskonačnim obrascima, dokumentima, tablicama i ko zna čime sve ne, jer ruku na srce da su ribari htjeli biti činovnici, bili bi činovnici, a ne ribari. Ovako su ribari koji znaju svoj posao, a u svemu ostalom trebali bi imati svesrdnu pomoć, a ne odmoć institucija od općinskih i gradskih pa do državnih. Ukratko, kad mjere pomoći budu odobrene, ako budu, a nadamo se da hoće, pomozimo tim ljudima da u njima uistinu nađu slamku spasa i pomoći, a ne nove probleme i nepotrebne frustracije. Hvala.